sve Bog štiti i je uz nas, vernike. Dakle, mislite da je pričašće u redu u ovim osvetima? Da, mislim. Oko kod drugo, oko dešavanja, samo napred Beograđani. Nadam se da će da upadnu u RTS, da uzmu kasete sa srećnim ljudima i da ostalo sve poruše. Gde ste pratili sinoćna dešavanja? Na N1 naravno. I Facebook, Twitter, Instagram.